Negozjaturi minn madwar id-dinja iltaqgħu f'Ottawa fil-Kanada raba round ta' negozjati dwar l-ewwel trattat globali li indirizza tniġġis mill-plastik. Dan it-trattat qed jitqies bħala l-aktar ftehim ambjentali sinifikanti mit-Trattat ta' Pariġi dwar il-klima fl-2015. Dan l-isforz qed isir fl-isfond ta' diversi studji pubblikati fil-ġurnal xjentifiku Science tul is-snin li juraw li l-Indonezja hija t-tieni l-akbar kontributur fejn jidħol l-iskart mill-plastik fid-dinja wara ċ-Ċina. Il-gżejjer tal-Indonezja monija bħajja rikka marittima jinsabu f'riskju li l-plastik jieħu post tal-ambjent naturali. Skont l-Unjoni Internazzjonali għal Konservazzjoni tan-Natura minn tal-anqas 8 miljun tunnellata ta' plastik kull sena jispiċċa fl-oċeani. Hemm 5 meded kbar ta' plastik fl-oċeani madwar id-dinja. Dawn huma konċentrazzjonijiet enormi ta' skart mill-plastik li qed jiksu biċċiet kbar mill-ibħra. Waħda minn dawn tinsab bejn Kalifornja u Hawaii u fiha daqs l-istat ta' Texas. Fil-Baħar Eġew tal-Greċja, l-addasa sabu dak li ddeskrivew bħala golf ta' roll tal-plastik. Studju fl-2019 dwar is-sejba ta' partiċelli tal-plastik fl-ilma tal-vit u tal-fliexken kien anqal tħassib pubbliku. Fl-ewwel rapport tagħha dwar ir-riski potenzjali għas-saħħa assoċjati mal-inġestjoni, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa qalet li l-microplastics jidħlu f'sorsi tal-ilma tax-xorb prinċipalment permezz ta' ħruġ u effluent ta' drenaġġ. Żiedet li l-evidenza turi li l-microplastics f'xi ilma tal-fliexken jidher li huma tal-inqas parzjalment minħabba l-proċess tal-ibbottiljar u jew l-ippakjar bħal tappijiet tal-plastik. Wissit madankollu li l-istudji disponibbli sa issa dwar it-tossiċità tal-partijiet tal-plastik huma limitati. Hemm bżonn ta' aktar studji biex ikunu aktar konklusivi dwar ċerti kwistjonijiet. Fl-aħħar snin, biċċiet żgħar tal-plastik instabu wkoll fl-Artiku minn tim ta' xjentisti mmexxija mill-Amerikani u dan kien żied it-teddida ta' tnaġġis għal ħajja marittima anke fl-aktar ilmijiet rimoti tad-dinja. Huma kienu ħadu kampjun tas-silġ waqt spedizzjoni ta' 18 jum fir-rotta li taqgħet l-Oċean Paċifiku ma' dak Atlantiku. U meta skart tal-plastiku kimiċi tossiċi nstabu wkoll f'partijiet remoti fl-Antartiku, kibret l-evidenza li tniġġis mill-plastik qed jinxteret ma' kull rokna tad-dinja. Fl-2018 il-grupp ambjentali Greenpeace kien qal li sab biċċiet żgħar ħafna ta' plastik minn boros tal-plastik sa tires tal-karozzi magħrufa bħala microplastics f'9 minn 17 il-kampjun ta' ilma li kien ġabar il-barra mill-Peniżola tal-Antartiku. L-Aġenzija Ambjentali tan-Nazzjonijiet Magħquda qalet li tniġġis mill-plastik instab mill-Artiku sal-Antartika u f'posti remoti fosthom f'Mariana Trench li huwa l-aktar parti fonda tal-oċeani fid-dinja fil-Paċifiku. Awtopsja li kienet saret fuq balena kienet sabet li din kellha 30 basket tal-plastik fl-istonku tagħha u r-rapport tal-Greenpeace ukoll kien wera li 60% tal-ħut li l-aktar huwa komuni li jtiekel f'Hong Kong fih kwantitajiet kbar ta' microplastics. Bħalissa d-dinja tipproduċi mal-400 miljun tunnellata metrika ta' plastik fis-sena. Skont il-Programm Ambjentali tan-Nazzjonijiet Magħquda, inqas minn 10% minnu qed jiġi riċiklat u dan qed iwassal biex jintrema u jispiċċa joħnoq il-miżbliet u l-oċeani. Il-produzzjoni tal-plastik mistennija tkompli tiżdied fis-snin li ġejjin, kif kumpaniji taż-żejt li ħafna drabi jipproduċu plastics ukoll qed iħarsu lejn sorsi ta' dħul fl-isfond tat-tranzizzjoni tal-enerġija lilin minn sorsi konvenzjonali. U fejn qabel il-Programm Ambjentali tan-Nazzjonijiet Magħquda kien identifika ma' 13,000 kimika fil-plastik, rapport ippubblikat f'Marzu li għadda minn tim ta' xjentisti Ewropej sab li hemm aktar minn 16,000 kimika fil-plastik li 25% minnhom huma maħsuba li huma ta' periklu għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent. L-Unjoni Ewropea u għexieren ta' pajjiżi oħra fosthom il-Ġappun, il-Kanada u l-Kenja qed isejħu għal trattat b'saħħtu li jorbot lil pajjiżi biex inaqsu l-produzzjoni u l-użu tal-plastik. Kif mistenni l-industrija tal-plastik u dik taż-żejt qed jopponu din il-pożizzjoni. Huma qed jgħidu li t-trattat għandu jiffoka fuq ir-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid tal-plastics. Attivisti favur l-ambjent kif ukoll xi gvernijiet huma tal-fema li għandu jiġi prodott inqas plastik. Il-mira hi li t-trattat globali li jindirizza tniġġis mill-plastik ikun iffinalizzat sa Diċembru fil-belt ta' Busan fil-Korea t'Isfel.
Diversi qdiet ċileni qed jippruvaw jagħtu ħajja ġdida lil ħwejjeġ morbijin fid-deżert Atacama. Dan qed jagħmluh permezz ta' diversi proġetti li għandhom lan li jagħtu nnifs lid-dinja. Fue impactante el poder revisar en ese lugar in situ lo que significaba la cantidad de ropa. Con los voluntarios que íbamos y un poco ya fuimos desenterrando ropa que venía desde otros países, algunas con etiqueta, y en poder visualizar que nosotros teníamos un trabajo o algo que poder realizar ahí. Fi proġetti bħal dan immexxi minn Adventist Development and Relief Agency, l-ADRA f'Santiago, il-ħwejjeġ salvati mid-deżert jiġu trasformati f'basktijiet imżejna minn madwar 3700 tifel u tifla u adolescenti vulnerabbli bl-għajnuna tal-Aġenzija Umanitarja. Waħda mill-membri tal-Aġenzija, Veronika Korsun, qalet li mbagħad ikunu tfal li jqasmu dawn il-basktijiet. ADRA trabaja con 3.700 niños en condiciones de vulnerabilidad social y los llevamos hasta nuestros programas donde los niños, niñas, adolescentes pudieron pintar y decorar estos tote bags, estas bolsitas como de compras y regalársela a alguien en forma especial. Sadattant, ħwejjeġ salvati fi Kike mill-assoċjazzjonijiet Innova Global u Runaway Fashion Design, RFD, jiġu trasformati fi ħwejjeġ tal-moda li bihom il-proġett RFD Tarapaka Circular and Sustainability jenfasizzaw li s-sostenibilità timxi id fit mal-eleganza. Con ellos para que adicionalmente de crear una colección de moda colaborativa fuese sostenible y circular a través del rescate de estas prendas, en las cuales nosotros como equipo de trabajo los llevamos al desierto a microbasurales, a distintos microbasurales para que ellos las rescataran. Min barra l-skop ta' sostenibilità, l-inizjattiva għandalan li taqgħad diżinjaturi lokali u artiġjani biex isiru aktar professjonali u jinternazzjonalizzaw ix-xogħol tagħhom. Fil-proġett ipparteċipaw 11 il-diżinjatur u 11 l-artiġjan li bejnietom ħolqu 110 tibdila. Skont is-sit elettroniku tal-Osservatorju tal-Kumplessità Ekonomika fl-2022, iċ-Ċili kien ikklassifikat bħala t-tielet l-akbar importatur ta' ħwejjeġ second hand u ħwejjeġ mhux mibjuwa. L-aktar li oriġinaw kienu mill-Istati Uniti, miċ-Ċina u mill-Korea. Parti kbira minn dawn il-ħwejjeġ jispiċċaw mormija fid-deżert Atacama. Kull sena madwar id-dinja eluf ta' nies imutu b'kanċer tal-pulmun. Bħal ħafna kanċer oħra, anke dwar il-kanċer tal-pulmun it-tobba jaqblu li aktar kemm jaqbad kmieni, aktar hemm ċans li jiġi trattat. Dawk il-pazjenti li minn eżami ta' screening jirriżultaw sinjali inkwetanti bħal boċċi, it-tobba jittamaw li jistgħu jipproduċu djanjosi aktar preċiża billi jsibu aktar faċilment dawk il-boċċi fil-pulmun biex jieħdu biopsija. Fiċ-ċentru mediku ta' Mills Peninsula ta' Sutter f'Burlingame, Kalifornja fl-Istati Uniti, it-tobba qed jiġu mejjuna minn robot ġdid. Ir-robot Ion jippermetti li t-tobba jinnavigaw fil-pulmun mappa virtwali prodotta mis-CT scan li tieħu screening. Permezz ta' robot, it-tobba jkunu jistgħu jaraw f'ħin reali il-pulmuni hekk kif il-kateter jidħol fit-tubu tan-nefs. It-tabib Alexander Zider ipprova dan ir-robot fuq 3 pazjenti. U qed jittama li l-abilità tar-robot tnaqqas l-ansjetà tal-pazjenti. Part of my job as a pulmonologist is to help patients when they have abnormal CT scans. One of the main things that people can get when they get a CT scan of their lungs that shows up is a spot in their lungs called a nodule. Nodules can be can create a lot of anxiety for patients because when they have spots in their lungs, we and patients worry about cancer. Some nodules are too small to biopsy, but other nodules we have to biopsy to determine if there's cancer or not. This tool allows us to go after almost any nodule in the lung to try to provide patients with diagnostic certainty. When we can give patients diagnoses, we can alleviate some of their anxiety and/or we can make treatment decisions to help take care of whatever the problem is. Permezz tar-robot it-tobba jkunu jistgħu jaħdmu b'mod aktar sikur u jnaqqas drastikament ir-riskju li jkollassa l-pulmuna. And so this allows us to, one, get to the nodules that radiology could not otherwise get to,
to biopsy nodules from the inside, which has a much lower risk of lung collapse that radiology may have not wanted to do in the first place. Or 3, for really suspicious nodules, allow us to do both diagnosis and staging at the same time. الطبيب زيدر jittama li dan ir-robot ġdid isir il-futura d-dijanjosi tal-kanċer tal-pulmuna. Bilan li jimmitiga l-iskarzezza tal-ilma residenti u għall-agrikoltura, il-Gvern Iraqi qed jibni impjant ta' reverse osmosis f'Qasr f'Basra. L-Assistant Chief Engineer Hussein Mortada għalli l-impjant għandu jibda jopera f'Ġunju se jkollu l-kapaċità li jipproduċi 1000 metru kubu ta' ilma tajjeb għax-xorb kuljum من الإلمة البيان. هذه المحطة أول مرة في العراق بهذا الحجم تستخدم المياه الجوفية لتحليتها وضخها إلى المواطن. محطة سعتها على مرحلتين، أول مرحلة 400 متر مكعب والمرحلة الثانية 600 متر مكعب، مجموعها 1000 متر مكعب تخدم ناحية قصر. الديرتور tad-distret Qasr Saleh Abdul Mahdi qal li l-aċċess għall-ilma tajjeb għax-xorb f'dawn l-akwati ilu problema għal diversi snin minħabba żieda fil-popolazzjoni u tkabbir fl-attivitajiet industrijali. ناحية مقصر هذه الناحية اللي تبعد عن مركز محافظة البصرة ما يقارب 75 كيلومتر. أكبر مشكلة بها خدمية هي قضية شحة وملوحة مياه الإسالة. حتى بالفترة يعني السابقة فترة النظام السابق كانت هذه المشكلة موجودة. لكن مع تقادم الزمن وارتفاع النسبة السكانية ارتفاع الفعاليات في هذه المدينة ومدينة تستقطب عمالة والسكان بها يزداد سنة بعد سنة بدأت تستفحل هذه المشكلة. وصل بنا الحال يعني خلال السنوات السابقة إلى أن يكون تجهيز الماء للمناطق بمعدل يومين بالأسبوع، هاي بأحسن الأحوال يعني يومين بالأسبوع وكل يوم معدل 6 إلى 8 ساعات. زيت li fl-aħħar snin din it-tendenza bdiet tinbidel għaliex il-familji ma bdewx isibu biżżejjed il-malħ ħtiġijiet tagħhom. فكان امام الناس الا ان يعني الارتحال من مدينه مقصر، هسه ولو بشكل مؤقت البعض يعني اجروا بيوتهم او تركوا بيوتهم انتقلوا الى مركز المحافظه، لكن اليوم ان شاء الله اليوم احنا مصرين اصرار تام على معالجه هذه المشكله وهذه بارقه الامل. Residenti jgħidu li l-kriżi tal-ilma hija kbira u li l-prezz tal-ilma huwa għoli li jkompli jżid mal-għoli tal-ħajja li kull ma jmur jiżdied. المياه في مدينة مقصر أزمة قوية جدا يعني صراحة من سنوات، وانت قاعد تشوف وتلاحظ يعني شوف يعني كل بيت عليه 3 توانكي او 4 توانكي هو من ازمه المي، يعني بالاسبوع يضخون يعني مرات يومين ومرات يوم وعطلات فتصير ازمه، الناس تشتري من التناكر. يعني إذا صاحب عائلة كبيرة وعنده عائلة لازم يشتري من المحطات أو يشتري من السيارات التناكر الموجودة. المبلغ اللي تصرفه أقل شيء إذا تصرف أنت أسبوعيا تصرف أقل شيء بال 15-20 ألف أسبوعيا على الماء، يعني هذا قد يراد لك بالشهر. Id-direttur tal-ilma tal-pjan ir-Reġjun t'Isfel tal-Iraq huwa konxu li l-impjant ta' reverse osmosis mhux soluzzjoni dejjema. المياه الجوفية كما هو معروف هي عبارة عن خزانات أكوفرز احنا نسميها موجودة تحت الأرض بأحجام مختلفة، طبعا ما محددة لحد الآن، محددة يعني أسمائها وأماكن تواجدها، لكن كمية المياه الموجودة بها بشكل دقيق غير محددة. طبعا بشكل يعني علمي إذا خزان تأخذ منه ماء وما تضيف له ماء راح ينفذ هذا بمرور الزمن، يعتمد على كمية المسحوب من الماء، وإذا ماكو تغذية أكيد راح ينفذ بمرور الزمن. بس إذا أكو تغذية طبعا التغذية تعتمد على مياه الأمطار، إذا أكو أنهار قريبة تغذي أو كذا، وإحنا نعرف هنا الأجواء في محافظة البصرة هي أجواء صحراوية، وخصوصا بالسنين الأخيرة ارتفاع درجات الحرارة قلة الأمطار بالعراق عموما يعني، لذلك التغذية تكون جدا قليلة. L-Iraq minn dejjem kellu sfida ta' nuqqas ta' ilma minħabba żieda fit-temperatura u fit-tniġġis. Sadattant għadu qed jipprova joħroġ minn snin ta' konflitt minn żmien l-invażjoni tal-Kuwait fl-1990 taħt l-eks-President Saddam Hussein sal-invażjoni mmexxija mill-Istati Uniti fl-2003 li neħħet lil Hussein mill-poter.
għal-vjolenza mill-militanti tal-Istat Iżlamiku li kienu ħadu f'idejhom partijiet kbar tal-pajjiż u erdu l-ekonomija u l-infrastruttura tiegħu.